Kamo idemo? Na morje. Kako bi šli saj, da? Znači grem ja še po Macolo i kakve take stvari. Macolo? Jure, pa kam gremo? Ja, na morje. Rekli su mi da gremo na morje, ali ja dvomim če bo on Macolo zdaj prinesel. Če vam pa kar razpizde, pa ko ne najdem Macola. Kje pa lahko bila? Koga si na zadnjem latu? Parandražu bi bila. Parandražu? Njega sem nekaj toliko. Da. Tak velik kruzak imaš, mora gremo pa na Triglav. Na Mik, ampak ne gremo na Triglav. Evo, zdaj smo Parandražu. Andre, prisi! Vidi ga kakve lijepi. Placa dost? Je, placa koliko ćeš? Da. Ali menjam avto. A ne, Ne, menjali ga nemo. mislim da je več bolje da malo premečemo, kot da menjamo avto. Se strinjam za jamen tokrat, sorry Andraš. Dej, Johnny, zmeči to avto. Neće to notr, kaj? Na streho, gurtno. Kaj vidite, da oni mene malo zajebavajo? Pa ne v ti pri meni smetja prazno. Seveda bom. Da, pa Kar se bom pustil. Sedo po meso, ali kaj bomo? ne segli, kaj bomo papali? Ja. Hamburgere. Kuknat po bo. Bom stribamo, Jure. Ja še moj hotel pride še kdo? Ja. Andra strokovno izbral. Draž bo že strokovno Ni. povedal. Marko, si trizen? Nisem. Tako je pred. Kaj bomo reči? Za sebe imam, kaj boste pa videli? 2 kile, če to poje še. Kaj pa je to? Za zdaj. Stavili smo se, da bomo snemali te oblake. Kaj boste videli zdaj? To je pa tak, če si na kreku, pol tak zgledaš kot Johnny. Zdaj. Baby, you're the one for me. Baby, you are meant for me. Kaj je to? To je redka vrsta. Homo timelapsan. Foto timelapson. Timelapson. Najdemo ga zelo redko, ga lahko vidimo tudi v naravi. Predvsem ponavadi plahje. Pa ko je lepo vreme po oblaki se pojavi. Zdaj pa hodi sem, zdaj pa čist potiho. Bomo čisti. Ko nas ni. Nas ne bo... Pa golf vozi ponavadi. Pravijo, da poletje se je že začelo in evo ga, mi smo zdaj šli zrihtati plezališče v Damlu. V bistvu bomo ga spucali, eno kar malo čistilno akcijo smo naredili. Vsako leto treba rastlinje, kjer ono novo zraste, malo posekati. Tak, v prihodnem mesecu bomo še par smeri navrtali, da bo akcija. Jure je par stvari pozabil povedati, kaj se bomo delali, tako da poveš še, kaj še ostale stvari, ki bomo delali. Aha, pokosili okolico, zrihtali plat za peč čevape, grobo spucali bršljan na desni strani stene, fino spucali kamenje na ostalih delih stene. Vidite, temu bi pa rekel tjele. Dostop v vodo, očistiti brežino. Kaj pozabo, Andre? To je zaenkrat to, pa bomo pa videli sproti še, pa spiti kako pivo. Baby, you're the one for me. Baby, you are meant for me. I'm madly in love with you. Baby, one for me. Meant for me. Pokaži, kaj imaš na sebe, Andre. Na hitro gremo zdaj čez. Glavno orodje, pomožno orodje in najboljše orodje. Rokavice. Roka, jebem ti kakve rokavice. Kaj imaš pa ostalega od prema, kaj imaš to nek rukzak fin? To je ta kružak, ima noter bidon. Te gremo! Še ostalega, kaj rabiš vse za varen? Za varen pristop. Za varen abzajl. Reverzo, prusik, trik, pa znanje. 3 matičarke. A ja, da. To. Ok, dobro, gremo, akcija. Se znajo neki. Kaj bi ti rad batne? Takaj sem levo pokos. Pi za 5 minut. Lepo je. Ne povej kaj. Kaj će ti reći?
Kako je gor? Hladno. Lijepo, da, minus 5 je skoraj. Fante, boste kaj pili, a vi ne smete. Povej, tek je na pol poti. Dobro, napredujemo. Malo, Jure brez roke ostal, dobro. Ni to veze, samo še eno. Nabiram vrtnice. A ja, drugač pa nabiram vrtnice za svojo punco. A si ti tele, I? Andraž, ti si bližje. Ne boš nič povedal? Ne. Ker bi bilo samo bip, 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 bip. A vse vam ni tako hudo? to ja nekoga ni hudo. Kaj vam je hudo, kaj? Ni. Kaj vam je hudo? A, zdaj se že boljše počutim. Je bilo kaj naporno? Vidimo če je kaj vročine, sparine. Ajde, daj. Rkavico stran, Andrej. Tako da inače. Ама, vse pozno, ne boš rekel, da se ne. Koliko bo še treba iti? Še enkrat. Samo še enkrat? Trikrat. Kak je bilo kaj gor? Zakot noro, meni bo tako mrzlo, zeblo me je. Se vidi, da te Ful čisto, tako sterilno okolje zelo. Ma danes smo ta bršlan še dali stran, par večjih kamnov, tako da naslednjič na fino zemljo spermo fine kamenčke, v neki blok pali dol, ko v biglu plezo odbijemo stran. Kaj misliš, kdo je več delal, ti ali Jure? Čakaj sem, pridi maj čudek. Kdo je več delal? Moje na moji se ne pozna. Nič. Ko da je oprano. Kjera bolj za Švico, čakaj. Od spodaj moraš linijo gledati. Ja predlagam, da kak glasujete, kaj mislite, kdo je več delal, Jure ali Andre? Hrano. Jelo se bo. Zdaj bomo videli, kaj je Andre zbral. Povej, če je bil dan uspešen. Bom neko da, ampak je bil uspešen. Spucano je vse, pokošeno je. Aha, zdaj boste pa videli before pa after, kaj smo naredili. Ok, in evo nas nazaj. Zdaj gremo pa do Ive na trampolin skakati. Ona sicer tega še ne zna, ampak tu zraven jo imamo. Jure ima imaginarno Ivo tukaj. Ta smeh smo dodali noter. Snemajmo, dok pijem vodo. Tudi to se zgodi. vodo. Jure. Žem požirek. Te se vmivamo, halo.